Dipualong Assam Chief Minister Kiwanghot Karbenglong Araraphan Keso Bikar Ron Tekangpuri. Bang Pharo Isari Soe Jangan Tumapan Semi Padeng Posi Dipu Medical College Kashar Dangdeng Intigram. Kohora Long Kecheng Si Karbin Ningkan Kimi Katalon. Kardom Penny Prime Time Bertalong Penili Sami Jilihan Sepi Non Arjay Tha Bertang Ton Pen. Kedamtang Arkoini Pai Hiniarni Dipu Medical College and Hospital along MBBS Kacharli Angdengabang Kangpu Ponja Phanpura Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Lapan Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Dipu along Nanghumrisi Ingputukanglo. Bonta Assam Chief Minister Sonowal Lapan Finance Minister Dr. Sarma Kedama Pikengking Karbenglong Ardo Kupilo Nangkimang Nanglidu Langikha. Aho kedamtang arkoini phai hiniarni Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal lapen ni hangni rep nongnam ka chithangplong Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Dipu Medical College and Hospital along Bangsi Kicharliangde Imputika Bangsohot Karbenglong Aradum Sidami Aning Karong Chipidunsi Suri Armu Chitodun Pensi Ning Arong Chipidun Bonta Mai Thai Jud Depen Api Ki Ongdong Aradum Apan Kepanongpon Anabor Bibajer Pono Bangso anabor chodet panapi abangke ibi ki chipen danglo bang pharo istiga phike pra phor rat mabaki apok aning akesu cholonglong lapan volong ko maji mondol be arong ameka kangbura be abangke methanga himalong amatsi aprandam nanji angjir lo lapu bangke nang di bangke angjir pilo angjir piakleng lo lamon ka cheboy angjir piakleng lo ta inglong adit pen kiduk komen tu pen ta kiduk mane tilon lo inglong adit ke en pen si nilipai akut na chupang reng ta oken si pen dong si nilitum mana chupang reng amasi niliki nilining duk dokok lo non nilibong lo non nang li himben ko pilon te chuni ri gang tung bangke non ke nili chuning ri kang tung ji bangke la pen lo nili munon nili mua somaraphan kirap ason nang pik te nili ning ing sami ran penda ajat iglo au pet ke nang litumban sinang akai iglo nili tum cirip lokat thaya be konsila soraphan akirap dogi meme pusi nili tum ini lang pini iglo tumi lalo minister program tu ko mahedi ni tumla minister program lo nai tem lo age lahai kangchir kelang itu lo ladak angbo manela packet lunch tang kilo ala biryani ku laso bukti ben laso ko bonai ko sab so churun de pen masi ajo la 9:30 lomen phale phaklo ekdom continue ek litrin bar pidam redam lo aphi ki uneder penapi penalti ke nilidak nang kasi kopi pon ma bu anu charju lo eja ka bang la packaging bang ke supplier guati kan se bang ko ma bang putong bang nila bang no chini Halapuke so that Bang Pharo Isira Phike pra phor rat tuma phana bangke nonamat Dipu Medical College and Hospital alongsi selang ponbombo Bangso ho doctor atum pen kapachini pona tengke kicho anboralo bikar do kokta haipusi ponthe bon Bangso kisung ke phorat do anaphan me sempet kiso kelang ponja phanpura pini HAD Minister Sumrong Hang Pendanglo Karbenglong Autonomous Council CM Pulura Monghang Dipu Medical College and Hospital alongan palidamsi doctor atum pen chingki chithana Bangso hot CM Rong Hang Asang Hopen Kani Pona Tengki Keso that do anaphanta Karbenglong Autonomous Council lapan Assam Sarkar atum pensi langpon pupusi ninjepon Hobhat Karbenglong বেলেগ ঠাইৰ পৰা আজি সভাটো অংশগ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সেই অংশগ্ৰহণ কৰা সময় হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্ট এণ্ড নেশ্যনেল হেলথ মিছন ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা পেকেট লাঞ্চ দিয়া হৈছে পেকেট লাঞ্চ দিয়াৰ পিছত সকলোৱে নহয় 145
ব্যক্তিয়ে ইয়াত পেকেট লাঞ্চ খাই পেলাই বিশেষকৈ ডায়েৰিয়া হৈছে, ডিচেণ্ট্ৰি হৈছে। তাৰপিছত ডিফু মেডিকেল কলেজত এডমিট কৰা হৈ গ'ল আৰু 28 যোৱাকালি ডিচাৰ্জ কৰা হৈছে, লগে লগে ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পৰা ভাল হৈ গ'ল। তাৰপিছত 28 ডিচাৰ্জ কৰাৰ পিছত 117 আছে। 117ৰ পেচেণ্ট এতিয়া মেডিকেল ষ্টাফ গোটেইখিনি ডক্টৰ গোটেইখিনি চাই এতিয়া আৰু ডিচাৰ্জ কৰা আজিৰ ভিতৰতে প্ৰায় 30জন ডিচাৰ্জ কৰা হ'ব আৰু এডাল 72 আৰু চিলড্ৰেন ল'ৰা ছোৱালী টোটেল আছে 45। সেই গোটেইখিনি ইয়াত আমাৰ মেডিকেল টিমটো আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ডিফু মেডিকেল কলেজৰ হাকজাল বাইদেৱে গোটেইখিনি ইনিচিয়েটিভ লৈছে আৰু গোটেই ডক্টৰৰ টিম দিন ৰাত তেওঁলোকে কষ্ট কৰি কাম কৰি আছে আৰু যিমানখিনি মেডিচিন পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াত যি খোৱা পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি আমি ফ্ৰী দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু অসম চৰকাৰৰ মিলি আমি মনিটৰ কৰি আছোঁ আৰু ডিফু মেডিকেল কলেজৰ গোটেই টিমটো ইয়াত লাগি আছে। বাংছো পথাক ল এণ্ড অৰ্ডাৰ আহিন পেঞ্চি তাৰলি পঞ্জাৱান চাইডিং পম্প ইনকুৱাৰী কৰি এতিয়া আমি এইটো ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ দিম, যিটো কেনেকৈ হৈছে গোটেইখিনি এইটো ইনকুৱাৰী কৰা হ'ব আৰু ইনকুৱাৰী কৰা যিটো আইনে যিটো হেৰি মানে আইনে ব্যৱস্থা ল'ব। Halapu Assam HD Minister Sumrong Hangkan Ninje Ponatengki Bangso Anbor Komatsi Kiwanma Bangso Puthak Kitar Libja Phansi Nili Hukum Pipon Lapen Abang Phua Phanabangki Law and Order Arona Tendency inside Bangko Lapen Keso that Atuma Phanabangki Nili Tu Keso Langpon Bomlo Pisi Ninje Pon Kopi kosong si Bangso Kitu Long Pen Komatsi Kiwanma Bangso Inquiry Security Panta Jadi pulo, tapi bangso dak kesubam atau mana mantan orang lagi lo, naik dia kan ada try dah atau mana mungkin, Inggris keong lo, tapi orang mangke ading kena apa kita tak tuh. Bonta Kar Benglong along Assam Chief Minister Kebangki Kar Benglong or Radapan Kimisen Asayamo Panchatkali Kar Benglong or Radapan Bikar Nangkeron Tekang Jia Pansi Kebang Pusi Ki Ongdong or Radatumpat Social Media Long Ninja Pandundi News Report Roshan Hanse Kar Benglong Live Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Pen Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Dipu Medical College Kachardi Angdengang Hap Thotekang Se Kapap Hi Hup Inglong Along Rarapan Se Kachilang Anatu Thedung Aphorkimo Paman Ponno Trade Aningkan BJP Asarkar Kevang Pen Dr. Himanta Biswa Sarma Okpran Kelang Minister Ajakong Chilong Thusi Kuti Pharo Isira Troxer Kebra Priyatanka Bajara Long Padeng Ponsi Pinia Bangki Ilitu Medical College Long Pondo Lucky Kar Benglong Aphorkimo Long Sarah Mekpen Kitokang Dukokno Lason Thakthaksti Chief Minister Pen Finance Minister Atum Nangkabor Ipidona Jaini Doboka Pen Dimapur Adak Krong Pliatowar Sitami Longlo Lasi Ilitum Chief Minister Pen Finance Minister Atum Pan Choro Rejok Jepusi Ningjepon Ningkan ke Thamangbong Kar Benglong Kaching Thorara Jeki Wanlong Lata Chief Minister Pen Finance Minister Atum Ahir Jumi Ajaini Lobuda CM Ningjesi Kar Benglong Lapen West Kar Benglong along non Kaching Thor Amoki Klem Kidam Ponche Puthak Klardak Pen Pachinipon Halapu Okpran Kilang Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Kaninja Tenki Penangan ke Bengke Phan Angbong Pen Pusidami Bangso Medical College Kang Pulong Lok Laki Nining Charong Pikan Lapen Bangso Medical College Pensi Inglong Along Ri Kidukilak Osumaratum Dr. Kichar Lianatu Lapen Mission Se Kachilang Oversight Sidami Longpon Pupisi Ninghelo Nilitum Dipudet Kali Asamalong Puthot Longphia District along Akimi Medical College Kimponpo Aningkan bang Asamalong Pharo Kre Isi a Doctor Nangman Bom Lahai ke Medical College Kang Pupon Bom Ajoy Nilo Jongse Medical College in Pupon Payasonte Pini Kidukilak Osumaratum Dr. Kachamanji Avarsai Longle Deja
Pachiton Dunsi, Ong Dung Kaching Tora Muki Klempon Geophanta, Longi, Somtika. অসমৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনে অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামক একাকাৰ কৰি উন্নয়নৰ দিশত দৃঢ়তাৰে সকলো সমাজকে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক আগুৱাই দিছে আৰু ইয়াৰে জ্বলন্ত নিদৰ্শন হৈছে কাৰ্বি আংলং একালত এই অঞ্চলবিলাকক পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবে পিছ পৰি আছে কিন্তু এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে প্ৰতিটো অঞ্চলক সমান্তৰালভাৱে গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবে কম দিনৰ ভিতৰত আজি কাৰ্বি আংলং জিলাখন উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত অন্যতম জাকত জিলিকা জিলা হিচাপে নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাস্তা পদূলি দলং বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান মেডিকেল কলেজ আৰু ইয়াত আইন মহাবিদ্যালয় এনেধৰণে যথেষ্ট উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত দৃঢ়তাৰে আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আজি তাৰিখত এই কাৰ্বি আংলং জিলাত হওক ডিমা হাছাও সকলো ঠাইতে শান্তি ঘূৰি আহিছে আৰু যিসকল যুৱকে হিংসাৰ বিশ্বাস কৰি হাতত অস্ত্ৰ তুলি লৈছিল সেইসকলে এতিয়া অস্ত্ৰ ত্যাগ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস প্ৰকাশ কৰি আজি মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে আমি তেখেতসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এনেধৰণে চৌদিশে আজি শান্তি সম্ভৱ হোৱাৰ বাবে প্ৰগতি সম্ভৱ হৈছে আৰু বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মুৰব্বী হৰিৰাম ৰাভাং ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ইয়াত আমাৰ সতীৰ্থ বিধায়ক মন্ত্ৰী সাংসদ সকলোৱে আমাৰ EMসকল MACসকল সকলোৱে একেলগে মিলি আজি দৃঢ়তাৰে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰাৰ বাবে আজি কাৰ্বি আংলং চাবলগীয়া এখন জিলা হিচাপে অসমৰ মানচিত্ৰত ই প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে আৰু মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিখিনি আন্তৰিকতাৰে আগবঢ়োৱা সহযোগিতা ইয়াক আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে নিশ্চিতভাৱে আন্তৰিকতা সহযোগিতা আগবঢ়ায় আৰু আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ সৈতে মিলি এইবিলাক কামো নিষ্ঠাৰে আগুৱাই নিব এইখিনি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল মই আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকেও আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহ সফলতাৰে ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে মই হৰিৰাম ৰাভাং ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ সফল কাৰ্যকালৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনত আৰু অধিক কাৰ্বি আংলঙে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত Kohora Karbi Society dum Pater Piponsi Chandra Singh Rongpi Pathoklam Kohora Along Kecheng Si Alira Lonpen Karbi Ningkan Kimi Kiramtang Arkoni Pai Hini Arni Talon Pon Thang Achiklo Laki Karbi Ningkan Kimi Achiklo Pina Bangso Jo Karbi Anglong Angkang Arlo Along Karbi Sengkan Kimi Katalon Padopono Lason Si Kohora Karbi Society Ahin Pensitami Kohora Along Karbi Ningkan Kimi Talon Pon KKS Amai Phu Dhoniram Rongpi Pensi Bangso Amai Paman Pono Bangso Hot Sarpimar Spoon Race Film Sumara Tumaphan Arjanti Kachapati Pendanglo Ason Kapathu Padupo Bangso Ningkan Kimi Katalon Panahut Kerala State Bank Geologist Klembang Rishikesh Nanchitongdun Nangkachitongdun Ahut Alang Likan Ninche Panatenke Ne Asamalong Kedoke That Ningkan Prian Plengkati Sidame Lapuson Arangaje Lapuan Alon Kedopi Dolang Puke Chinini Lapan Karbi Ajutang Dobuke Chithang Thela Sida Pini Lapuson Nangke Thek Dolong Abake Ning Arong Piglopusi Ning Japon. My name is Rishikesh. I'm a geoscientist from Geological Survey of India. Basically, I'm from Kerala. In Samritha. For how many years you have been here in Karbi Anglong? So I've been here for last 2 months, and I'll be here for another 2 more months. So how do you find the local people here? It's very good. They are very good. They are very cooperative, and they are very lovable. And I can say they were very cooperative also. So you have been witnessing this kind of program before? No. I have been working for Karbi Anglong for last 2 years, and this is the first time I'm seeing a Karbi fest and their culture. You have been also witnessing the dances performed by various mothers and women. So how do you feel that? Yeah, it's actually great that women are coming up for cultural fest and all. And I'm seeing a very large crowd, and I think most of them are women only. It's very good that people are coming
forward for Bangso Catalan Panahut Kachitambun Alohi Amanpen SGB Racing Rongpi Rongmong Williams Chairman Rajan Inki WWF Officer Pranab Bora Aranyak NGO Scientist Feroz Ahmed Pendanglok Ki Ongdong Atum Chitongdong. So little bit hang karbi juta kang budet son litum teklong si ko desa min litum non break ahin mate litum oveki mitum labang sola matha ponsi pining kohora war ni tum kicheng sila por desa min litum tong sekot pan si ponsi litum kohora karbi society hin ben ni ana farman litum labang so ajai mek mate talon pon longlo Aningbe lunkan amalin paruponsi lunsepi asha akanksha inhipi omputok bipi octave ke haidona bangphi lirbon teronpi samson ingti lapen jordat inglengatu methang ase armongpen ruadatu maphat lunpar jiponsi ningkawa chipidu dolamara penarji sonongphar karbengong lai Dogmuka haberam rong pararong kapang chomaya hinpen pater ponsi ningkan kimi katalon pon lapen bangso arong ke sengarta ningkan troxer ke bracket hom ke chok alir achampen katalon pon Dongmukak haberam rong par arong ada porphai nar kebra achiti malompen pangcheng ponsi arnam pharo borma thaponpen tirim ke thok milur ke kai kar chomai pen danglok asona saikideng parupon Laso rong asar, chinthong asar, mekar asar, duri pherangke, klengdun klengsarpo, rongar lok karkli chirabdunatum, anparta, char hepi hamphang, rantini alang litum, aphan, haberam rong pharong, kapang chomai ahinpen, karchok padupang. Narlosini katalona jai mekedeng hot break jump, kapathu sitami, chepate ponsi, ajopor, lun kanamalin padupang. Kan suri ra kresi kan arto ikomo la awak yang ada awak kan piningan bangkan itum dak indeng kresi anpleng iglo kasi apang si kado kabe kargiara ta pan itu mayun kan firjume pajiri iglo itum la bangson kan kado kabe panta ke mesia aningkan ason paman nang amutina kemanga alam kemat alam kanutin nakar biarat doan mantap papleng menang kesini di tanjir jume anam long jume anti Tadi pini prime time berita kelapon sekang tonik lo domi thakmi kardom